Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Maray! Umay kuman isubli da ito'y bunang. Bunang? Wan, jay binulod ko nga iiday. Nay, adaya binulod mo bunang. Adda, isungarod nga umay ko isublay. Nay, aglatlati pa'y abunang dayta. Kinabayag na mutin ah. Ay na. Nay, adumot gayam ti tao dito'y balay mo, Maray. Nay, di mo amoya. Tiyan niya. Birthday kita. Aya? Nalipata, Maun. Ay mayat nga rod. Atay mayak nagisubli iti bunang tamaki panganak pa yun. Maray, manon atawon akinabaak mo day tao. Na. Kinabaak ko nak. Ay, di ka malamang manganan. Naa. Maritoyang, birthday gayam ni Marikwanang dayto isil-silibraran. Kinabaak, Maray. Hindi mo matpigsaan Amangad numangag na ka. Podno mag. Na. Unay mo't daytoy asagananan apan sait, Maray. Nay, apay, Maray. Kaslalastikaw. Nagtangkal. Hindi mo pigsaan, Maray. Ha? Mangag na ka. Awan pa'y ramraman na. Ay, ayan na ngay di karnina ditaw. Ay, saan mo abalibaliktad, Maray? Nakababa Berberokak nga rod tay sagpaw na akarnay. Awan mo ti mabirokak. Nagtangkad pa'y. Ay, unay kamutan, Maray. Ita, daytoy Diyos kaslamod hanaw. Nagtamnay. Ay, Maray. Kastoy gayam ti sagana ti baak, Maray. Na. Saan anaimas, Ay, nyapan. Sumardeng ka asumana o tada papanak. Berbirogak lang di buneng kau, kapitan. Ay, di mo birukin kanyak, tadyak inala. Hindi pa berbirogak na di buneng kau. Pagtabtabas kau, kapitan. Ay, agawid kan tada papanak. Ha? Sa dino ay ati papanam, kapitan. Inak maki-birthday, ija ayan ni kagawad ko nang. Ay, ije ayan ni baak. Win, iso nga agawid kan. Pangbiro ka nga ingatan ni di buneng kau. Kaano anak po kaumuday taganay? No sa anak ngagriro, kapitan. Napukaw ko idi panawin ti gubat. Kan hapaw, kan Amerikano. Anya, Dito'y kang agtugaw, Kapitan. nangan kan. Saan pa'y? Saan mo't anaimas dagiti sagana ni Marikwanang iso apumanaw ako? Saan anay mas? Hay, kaslalastiko day tapansay nagkulbag. Kat papanam ngay? Ay kat mapan ko ibirok day to'y bunang nga igam ko, Kapitan. Bunang ba't ngagpaisaw? Aglatlati abunang. Jak meten malagit no asino tinang buludak iday. Saan kanumat ako kwa ni Marikwanang iso amapan ko man laengan ibirok. Na, agure ka. Agbirbirok iti bunang ni gani itay kay. Ha? Agbirbiraw, Kapitan? Wen, amangan no bunang na dayta. No kasta. Iso nga raw tinagbuludan ni Badung ko iday. Inka subli. Wag, Kapitan. Kukwam gayam day to'y bunang ganay. Nan, kitagman. Daytaw. Ha? Nabalkot mo iti nagpuskol alatay. Kukwam daytaw.
Ay, Wine! Dahil tayo nabayagan na birbiro ka. Isubli ka. Adan dyan itong dungog abunong ka. Awate mo na. Ay, sos. Di mo iwas-iwas atanay, aglat-latay. Mapanag man iti kaadwan ti tao. Ay, ijay tirsina ni Marikwanang. Ado ti tao ijay. Tasil-silibraran na ti kinabaak na. Ay! Sige, ipasikat ko man dahil ti bunong ka. Happy birthday, kagawad! Thank you lata na, Kapitan. Happy birthday, iti kinabaak mo. Unay mo, day pa ng... Ay, ay, sus. Apa yun, day ta lalaki? Apay nga birbiro kay tinalaing. Umay ko patayan. Babaan to igam ko apunan. Nabiro ka mo tibunang mo. Iso tayo, Kapitan. Insublin ni Nana Tuyang. Na, bunang mo gayam day ta. Wan, pagtabtabas ko na ito. Ay, una yan. Ay! Asino tinalaing? Apay adamdamagam ay ano asino tinalaing. Kaya't ko amamuan, Kapitan. Itayag ti ima, dinalaing. Wan, jagin lalaing, Kapitan. Ay, mabalin pa iti aging lalaing. Mabalin na. Siya kon, itayag ko ti ima. Nay. Siyak lang tinalaing. Isuasyak ti mangitayag iti ima na. Anya ti kayat mo, Sige, umasidag ka nito, Kapitan. Sige, Apay nga ilayat-layat mo ti bunang mo. Sa paglatlati. Kaya't ko nga ron napadasan. No mabalin pa yung pagtagbat. Naa. Ay, sus, Kapitan, tumagbat mo gayam. Delikadon. Tumaray tayo. Sige, masidag kayo. Tagbatan kayo. Day. Apay nga agtataray dagiti tatao. Kaslaad da kinabuteng dagita tirsina ni Marikwanang maray. Dan samot nga agpaysaw. Ay, sos. Anyangay nga tadayta. Ay, uray ni Intay. Agtataray mat. Ay. Isupay ti kapartakan ti taray. Day, adalakit di kabutang da. Inay na, ilambang nakdong ka. Apay. Kadamang kamkamat kanyak. Ay, awan mo ti makita. Nakay gamit Bunang aglat-lati. Anya. Ilambang nak. Ay, adda kalaban. Aglamang ka, kunam. Diyos ko, nutagbatan nak ngay. Ay sus. Katno si Kati Kapitan. Ay wunan niya. Saan arumbang atumaray ka? Sangwam ti kalaban. Rumbang anaturadak. Katuan Isong agsubli ka. Ing kasangwan jay kalaban. Sige. Ay, awanan kinalaing bitoy. Umay kan, tagawid kan. Ayan di ko na nalaing itay. Timarayan. Ay, isumat lagayam nga wanti taon. Ay na timaray da amin nun. Uray ni Kapitan. Ay na. Ay, makitam la kumatipartak na timaray. Sakmat gayam ti kalaingan dito. Katuwain. Nalaingak lang araw dahin at dapermas ko. Imbag ko na matain sublik day tabuneng mo ngaglatlatay. Ay, pagtagbat ko. mala. Agawid ka kiday. Wag. Ayan ni Ganay, ako na tumagbat. Kapitan, nag-abitain. Kuna na siguro akabutang ka. Saan mo akabutang, Kapitan? Pulos. Apay nga doon timaray ka itay. Timarayak ayamat. Imununakan tubay. Siya kaya. Bun, Kapitan. Ayan nga raw, tayo nakaigam itibunag, ni Ganay. Nagawid nga ro dahin. Kadwana ni Nana Tuyang, tagkaaruba da. Anyat gata nga, Marituyang. Gumatang ka? Saan? Ala, gawatam nga ro din deta sa nga supot at tinapay. Apay ngay? Iyawid mo na. Bayadam? Basta gawatam mo. Una. Nay, apa ginawa at mo matanday ta sa nga supot at tinapay. Mabisin ka no, maray. Ay, sublim day ta. Saan pa yan nabayadan day ta? Ay sus, bayam ka din. Ay, kabayadan Na, apay asyak tagbayad. Kani mo gani tinanggawat. Ay, nasiputan ka, Marituyang. At dahil niya rasaas mo kunkwana. Na, pabasulan na manan. Anya nga ro dyan niya rasaas mo ngay. Awan. Ay, bayadam kitintin nala na. Sapay da palaman na. Apay no da palaman na. Kanangina Agbayad Agbayad ka. sa
San na siya tinangala, siya ti pagbayadan. Inara sa asam nga raod. Sinuruam. Basol mau. Isong agbayad ka. Kapitan! Kapitan! Apay ngagtartaray ka? Di ka ruba ni Nano Tuyang. Aday di paradaan may. Kit, pagsangitan na kami mo tayo. Anya, agsasangitan dagiti kakadwak. Naglukon da di aganay. Umay kayo, kapitan, tatiliwin nyo da di aganay. O sige. Sika, aganay. Apay apaspasangitem ka na, dagiti tanon ka. Kapitan, Nagipulong da kanyak. awan mo teraramidag kadakwada adakas, kapitan. Agsangsagit da kano. Istorya aklang ida iti drama. Anya? Agsangit na mo tayo. Kasta ya. Umay ka man ditaw, junglay. Apay, kapitan? Tila ipulpulong mo Talaga amay na pagsangsangitan na kamay. Kitaan nyo adag iti kakadwak to atanaw. Kapitan! Kapitan! Makapasakit ti istorya ni Gani. Ay, sumardang ka na, kapitan. Pagsardingin na. Nagawi doon ni Ganay. Nagawi din. Well, itay pa kapitan. Kung nagnuagis istorya pa lang. Mas dawakan ka, kapitan. Agsamsangit ka mo to. Agawid akmitan. Ay, jak mapalabas day tangay naramid day jay alalakay. Ay, karoba ni Marituyang day jay kahit kapitan. Dati naramid na. Imay dakan ni Marituyang. Idikwan, nasiputak nga day niya rasaas ni Marituyang kenkwana. Anya nga taday ta. Idikwan, ginawat nandila ko katinapay sa pimanaw. No kasta, ni Marituyang timandurdurukan kwa na. Ay, huwag nga rod. Kalukuan ta mo day jay ako marek. Sino din nalaeng? Ay, sus mare. Day ta karoba malalaki. Sino? Ay, iwas naman ang tibunang nang aglatlatay. Na, hun nga agpaisaw, ay aguray man tapok kawak. Ganay! Paya! Adda mo man nalaing di daw. Awanan tinalaing di taon. Mala, itad mon kanyak day tabunang ma. Ha? Sige. Addaw. Ibagakan ka aganay. Saan kan nga agpukapukaw nga agiwas-wasiwas itibunang tagungot ni kapitan. Ha? Ay, kasta? Wan, siyak ti ungtan na. Na, si kagayam ti denggan na maray. Iso asurwam iti nasayaat, saan akalukwan. Ay uwan maray, saan gayam anasaya at asurwan iti kalukwan ni ganay. Ay, italaan na amiris kaw. Oy, agbalbaliw akaw. Saan ko natungtung palan dagiti ibagbagam? Nagdakas mo't kami ti bagbagam kanyak. Isong nagbalbaliw ako na. No, apay mo't kami na dengdenggan ka. Ay, nanatoyang, pudnumat ngamin. Imbes akalukwan, dagiti nasaya at nga aramid ti isurom di ta kaarumam. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana
manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Inteng. Ay, agsapamot gaya man. Ay, lukat man ki diti tawa. Ay, unayan! Ay, saus! Natindag mo tinggay tawa taba daw! Ay! Apay nga min alin no katamday takit natatail nga raw. Jakmat am mo adadaal gayam! Ita, ammo maun. Ay, tarimaano man kitday. Nakababain ka dagiti lumablabas. Ay, awan to sa rekto yang. Awan martilyaw ken lansa. Ay, adalan sa nga indulin ka. Martilyo ngay. Day tati awan. Ay, bayang pailaing to yang. Ay, sana mabalay. Kasanungay no sumrak dagiti agtatakaw. Ay, mapanak bumulod iti martilyo ni Maribanang. Ta isupay laeng ti usaraw. Sanain! Ay, innakaw! Kasla ni Mari Tuyang day ta sumungad anya nga tamanan ti bagana. Ay, ang mga nubumulod manen iti gamit. Samtak laangan iti paraangan. Naimbag nagsapa, Maribanang. Kastamat, Mare. Apay ngay may ka. Bumulod ako maiti martilyo yaw no adda. Kunakon kat. Agbulod manen. Maray, nagulimag ka matay. Anya tay kunam, Mare. Bumulod man iti martilyo. Anwam ayati martilyaw. Usaran ko maniba doong Maray. Tarimaanan na ginadadaal at tawa may. Kasta ka de, Mare. Mabit lang nga raw, tamapan ko alaan. Ay sige man Maray, kat agyaman na. Dahito iti martilyo nga usaram amang tarimaan iti nadadaal at tawa. Ibatim pailaing dita, tuyang. Tarimaanik to no madamdama. Sige nga raw. Ay, hun gayam. Platon samad da pari inting day tawi. Aywan, plato da. Ha? Apay nga dapay laeng di tawi, tuyang. Day tadya nang ikargaan na iti pansit nga inted na iday. Makatawon san? Anya, makatawan na di mo yung subsoblay. Bay ampay la dita. Awan mo timbaga na nga isublay. Iso nga ikabil mulat ta dita. Ang mga numabain laeng amang ibagakin ka, Bay amlaeng dita. Di mo pakibiyangan dayta. Ayan si martilyo, dungaw. Binulod ni Mari Tuyang. Na, ano na? Usaran kano ni Pari Badong. Tarimaanan na kano tinadadaal atawa da. Aya. Wen. Ay. Kanayon ba tingagbulod ni Mari Tuyang ken ka? Ay, wen nga rod. Ang baybay amon Sana balay ta kumarik may. Dahito pa'y plato anang ikargam iti panset. Hindi na palabas atawain. Di na pa insubsubli. Ne, wen nga agpaisaw. Ay, isugayam akurang tidwa a plato ta. Diya iduldulin ko a plato. Makitam, nalipata mo. Ay, Badong, agring ka man. Badong. Ay, payaya tuyang. Ingka mangayaw, awan pagsungrod ka. Kahit nabirukam ka din di buneng ama pukpukaw. Ayun anya. Ay, si katirumbang amang sapaul. Ha? Si katinaudi anang usar. Ay, ituloy ko nga rodan ti maturaw. Ay, nasa na mabalain. Awan nga ron ti pagsungrod ka. Jak makalutaw. Mabalin mat amapan ka mangayaw. Uray awan bunang. Masapol ko nga ron tay buneng kao tuyang. Ay, parigatan nagpailaing. Mabit lang nga raw at dapay papanak. Sa dinaw ti papanam. Isa dino pa'y ngay, dinak bumulod iti bunang. Pinukaw mo nga minye bunang. Diada ko mausaraw. Mala, bayam. Gumatangak tao, inton mailakok di kalding kao. Sibukat pa lang dagit tinulak anatan. Jipaw! Nay! Sika magayam na natuyang. Apaya? Mabalinti bumulod iti bunang mao. Usarak ko ma.
Adalinisan mi akayo, di barangay hon. Isublik matla dagaws. Apayawan, bunang niya, una na. Adda, ngamjak amo no sa dino tinangipanan ni Badong. Gumatang kay kumaiti baro ah. Wen, gumatang kaming to. Angam no ita bumuludak pay laeng. Ang mga no diyo isubli adagaws. Si kamot, isublik matla dagaws. Sigurado nyo ah. Wen, alaing kaalaen ang tapno makaawid akaw. Agur urayin ni Badong. Ay, jak ko maipabulod kahit. Ay, naalakit din. Isublik matla dagaws. Itala bumuludak. Sige. Dahito yan, di binulod ka abunang. Ha? Sino nga itinagbuludan? Ni Jipot. Saan akong anapan ijay ayan damari banang tadamot gayam ipabulod ni Jipot. Kasla, kabarbaro mo't day taoy. Wen, kabarbaro day ta. Imbag man ta pinabuludan na ka. Ay, siyak pa'y ko nam. Imbag ng sapayaw, kapitan. Kastamat kun ka. Naimbag ta nakaumay ka. Jak ngamin kabailan ti umuli di ta akayaw. Di ko arog ko ma. Manda ka no asikaswan na ijisintro. Iso asikalatan ti baon ko. Una, kapitan. Kabailak ti umulay. Hangam... apay nga dangem na. Awam matay bunang kaw. Kunak man no alam di ka barbaro abunang mau. Binulod ni nanatuyang, kapitan. Kaya di na pa'y main sublay. Anya, talaga mo't ni Maritoyang. Mahiling nga agbulod nga di na mo tagi sublay. Bun nga ro, kapitan. Ay, di dan tumot ngamin aywanan ti usarda. Ay, no agbulod manan kun ka, di mun papapuludan. Marwam na di ataaw. Uwang kapitan. Jak to pabuludan ay. At dapay matla dito itibunang ni Jipaut. Kunak man no insublimahon. Bay ampay dita, tausarag pa'y. Anya? Siya kon ti makaamu dita, Badong. Siya nga ron tinagbulod. Isublimahon, tamangan no kasapulan ni Jipaut. Ay na, imay kuman dito'y balay, ano kasapulan na. Ay unay kan ayatuyang. Nasaysaya at matlaeng no isublimahon, tapno pabuludan na kan tumanain. Di mo pakibiyangan dagita binulod ka. Na, kat no na urnungen dagiti binulbulod mau. Bayam nga rod ang maurnong dita. Kita di ka barbaro a plato da parinteng. Daanan da jay, barulaang iti binulod mau. Jay martilyo a binulod mau, aglat-lati meten. Ay, agtal na ka ba daw? Na. Nagaduka nga mumaw. Ano te kulungan ti manok ka? Nadadaan matin. Wen nga agpaisaw. Ay, kala di martilyo tatarimaan ay. Ay, saan pailaan na isubli jay martilyo? Na, Ano sampay lang nga agaramat iti batua. Mabalin mo't day jay. anya? Ay, mabainak nga raw da mapan mangala iti ayan damari tuyang. Ay, pagbainam kumakit kukwata mo't di martilyaw. No nga siyak ti madaksan. Madaksan ay bagbagam. Intun kun, ibagada abagidan. Sika nga rudan ati mapan. Naata, sakti baon mo? Kasano, di kamot makaururay. Kunak mo't ang mabainak amapan ijay balayda. Ay, di kan samot makauawat. Ay, panagkunam isublida pa, no? Di mo mat mapanalaan. Amo mat nagpuskol, tiro pa na dya ako marip. Basol ko nga raw. Basol mo ah. Apay ngamin akanayon apapuludam. Itataka sa pulan, awanin ah. Awan to sa rin. Apay nga da ka dito tirsenak maribanang. Kanapay akas tatitsuram. Kasla malmalday kamay. Ay, umayak la ko maagistan-bay ditoy. Ay, apay, hanyat na pasama kaya. Ay, nagsinungbat kami nga rod ganiinteng. Hanyat nagapaan nyo ngay. Diyay man martilyo abinulod ni Marituyang. No kasta, di na pala insublay di binulod na iday. Saan pa'y nga rod, Maray? Ay, katsigan natin mapan mangalay di balay da, Maray. Mabainak mo't nga rod. Pagbainam ko ma. No ngay ibaga na asa anak ka makaururay. Kadi bagama, di na mo tagisublay. Naita kati may sa rason. No ape ajak pagpabuludan ni Marituyang. Ay, bidot ko talaga, Maray.
No, apay ngamin a pinabulodak pay laag. Nakaluto akon badong mangantan. Saan ka mabiseng? Apay ngay. Ano tuyang? Natabanaw! Ha? Ah, Nay, ni Jepo, tay tagpukpuk ka tuyang. Ang mga no may naalain ng tibuning na. ayun nga agpaysaw. Sa dino ngay nga tati ayan jebo ng abinulod ka. Diyak amukin ka ah. Ay, Si kamot sus. tinangusar. Ano tuyang? Natabanaw! Ha, Mala, rumwar ka kita, hintayin ka kasarita. anya nga iti ibagakin ko na. Makamu ka matan na tuyang. Heh, kunak ngamin yung isubli mong jebunaing. Ay, naimbag arabi MG Pout. Kastamay, nana. Ay, anya ti masapol mau. Tay ko mabinulod yung abunang ka, wala akaw. Ay, kwa. Ay, pasensya kan Chipaut. Isubliyo ko man, taka sa pula, may. Ay, kwa nga may nalipatak no sa dino tinangi kabilak. Ay, sana mabalinti kasta ah. No di yung isubli da jay, ireklamo kayo kun ni Kapitan. Ay, kwa, ikanak ko maitimay sa nga aldaw. Sa pulag no sa dino tinangi kabilak. Siguraduhan nyo lang ah. Wun, isublay inton bigat. Biro ka na ang jebuning ni Jepout. Wun, dagayam ditaw. Ang amsakbay nga isublay. Usaran tapay. Parcham jay dua manukta. Sigurado ka. Wun, makasidsidaak ngamin kay iti manok. Nagadumatan no dua amanok ti parchay. Wun saggay sata. Kano nagbasid niya kasirulat ha? Sana parikot dayta. Inak bumulod iti dakkel akasirula ni Mari Banang. Ala, inkaparchinan di dua manaw. Mari Banang! Maray! Apay nga imay kamanan, Marituyang. Bumulod akman iti dakkel akasirula yo, Maray. Anya, katno di mo pa insubli ti martilyo abinulod mo. Isublik tumulaeng. Kaano nga'y, Mare? Inton nadadaulan? Alakit din, pabuludan nak iti kasirula. Place, Maray. Ay na, Mare, inton madamdama. Amangan nuuray ni Inteng kat ibagam abulodam. Naa, sobra kamot ngag sa umaray. Apay, nasaktan ka, itimbaga. Kaslasaan tabot nga kumari no kasta. Amaw, Marituyang, saan mo't kat adakas ti agbulod? Basta, amaw nga isubli ti bulodam. Apay, anyat panagkunkunam kanyak. Jak amaw ti agisublay maray. Na, apay ka di akas ti ibagbagam? Saan ka la apabuludan? Kastan ti ibagam. Badaw, nangikabilam ije martilyaw. Ada dita sirok ti pagtugawan. Ayan nga di kasirula binulod mau. Awan. Inak man la isubling je martilyo abinulod ko. Tapno awanan ti bagbaga ni Mariba ng kanyak. Ha? Apay, saan na kan apinabuludan, tuyang? Katawa ka pa'y lang. Ha? Kaya't munsamot ang martilyong ka. Ay. Amam, tuyang. Basol mo dayta. Hindi pa ilaing ngamin ako na nga isublem. Di na matikaskasaw. Kanya nga ita. Di saan da ka na pinabuludan. Ay, agdal na ka man dita si Kabadaw. Apay nga gungit ka, tuyang. Ha? Kung namatla no asino ka, Naa. makius-usar kan topay ka dagiti bulbulo na. What? Oh, isubli ka unday to'y binulod ko ken ka banang imo. Tapno awan ti ado asaong. Nalaumong takanumong. Imo. No kasta kamutlaang, Mare. Saan kan abumulbolod ka dagiti gamit may? Talaga sanan. Manipod ita. Saan tan nga kumaray? Ha? Ditakan. Eh, limit marituyang da jay. Agap apa kayo ka di? Ay, saan ko ngamin a pinabuludan iti kaserola? Anya? Bay amon. Tinapatag kat insubli na ti martilyo ta. Wen ang kita amat aday to'y martilyaw. Naglati matan.
Huwag nga agpaisaw. Ay, una yun daya amari tuyang. Di namat amo nga aywanan ti buludan na. Amom itan. Saan ka basta-basta agpapabulod iti usartawon? Uray kumarim. Madamdama, isunto man ti pagapaan ta. Wan, saanan inteng? I learned my lesson. Badaw, Eh, naluto ka din day tamanaw. apay ay asang kadamag mau. Inak nga rod padigwan da maribanang kan kapitan. Sigurado ka. Wen, naamiris ka abidtot a makiap-apa akin ni maribanang katsyak mo tinagbasaw. Alaak day to'y plato anang ikargaan na iti pansit iday. Ta iso ti pangikargaak iti manok nga ipadigok kadakwada. Very good, tuyang. Nasayaat no kasta tinapanuno mau. Atang manantisidain. Na, kat numayat dinatang. Ay, ano sampay laang inteng? Maribanang! Kapitan! Ni Marito yang matagpukpukaw. Kat, ni, adagam na anak ka plato Na, win nga raw. Maray! Umunag ka, marituyang! Ahap! Ay, ay maray, kapitan. Umay ko man isubli da ito'y plato yun. Adamat na ikarga, maray. Wen, maray, para kada kayo kin ni kapitan dayta. Karni ti manaw. Kun kayat kumitla ti agkid daw iti pamakawan. Pasensya kan ano, anyaman tin ay sausawang ko itay. Okay laang, maray. Angam, di mo kuman ulitan Hey, promise, maray. Sanan ama ulay. Agyaman kami nga rod, marituyang. At to'y timanok asidaam inteng. Tapno saan kan nga agreklamo. Mala, agyaman kami, Marito yan. Ay na toyang. No amom ti agbulod, amom ti agisubli. Iti kasta, pabuludan da kan tumanen. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.